Jo, dobro je. Trubni mu! I šta ima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Ovaj video se nešto razlikuje od naših videa inače, ali opet s druge strane se ne razlikuje. Iz razloga što u današnjem videu snimamo čime se Hari bavi. Svih vas zanima šta mi radimo u našim životima. U ovom videu sam odlučio snimiti video šta Hari točno radi jer me Hari podržava kroz cijelu sezonu 2024. i prije toga i znamo se dugi niz godina, znamo se jedno 15 godina. Iza mene se nalazi njegov kamion, u pitanju je Renault sa Volvo komponentama, znači Renault kamion ima Volvo motor, Volvo mjenjač. Ima tu par fascinantnih stvari koje treba spomenuti što se tiče kamiona, a to je da je 6 cilindara i 11.000 kubika. Mislim, ovakve stvari onako zanimaju svih jer to nisam ni ja znao. Znači imate 6 cilindara motor sa 11.000 kubika i sa 460 konja, koji se vrti do max 2000 okretaja, što onako full zanimljivo. Što znači da bi mogli ovaj motor teoretski staviti u Mazdu RX-7 i na 1500 okretaja driftat. Hari s ovim kamionom radi sa prikolicama, radi sa Tuaregom. Ovo je jedno od njegovih vozila s kojim posluje. Ovo što ćemo mi danas prebaciti iz mog dvorišta, to je zapravo njemu teret za staviti pod zub. U biti on transportira velike jedrilice, brodove, glisere, kontejnere. Ovo je kamion sa dizalicom koji na sebe može staviti osim glisera, barki i svega toga, može staviti kontejner, može staviti auto, može staviti razan teret iza i velika prednost je to što ima dizalicu. Platforma se naravno isto tako može micati. Jedan jako zanimljiv kamion s kojim on radi na dnevnoj bazi. A mi danas idemo u akciju micanja tog tanka koji je inače služio za lož ulje ili za grijanje na naftu. Ne samo da ćete to gledati u ovom videu, nego ćete gledati u videu kako će meni Hari dati priliku da ja malo probam ovaj kamion. Što onako ne znamo da li je pametna ideja, ali dobro. Do sad nisam nikad vozio kamion, vozio sam razne stvari, ali kamion nisam nikad probao vozit. I znate kako ono, kad ste uvijek bili klinjo, najveća stvar i najveće veselje vam je bilo kad bi vas onako tata, mama, ujak, bilo tko stavio onako da sjednete u kamion, vi biste bili onako visoko sjedili gore, onako gazda. To je bio onako predobar osjećaj, zato su svi bili onako mali ispod vas. Ista stvar je kod svih vozača kamiona. Ono, dođete, sjednite ovako gore visoko i onako gazda se na cesti. Jako puno ljudi koji se bavi autosportom, motosportom, zapravo vozi kamione ili su vlasnici firmi koje jednostavno posluju u tom smjeru. Jer morate naći način kako tako nešto isfinancirati. Vjerujem da jako puno ljudi koji gleda kanal, da li nečiji tata, ujak, brat, vozi kamion, šlepere ili bilo šta u tom smjeru, da je u smjeru posla sa teškim strojevima. Tako da eto, nadam se da ćete uživati u ovom videu, nešto je drugačije od drugih. Za bilo kakav transport i za bilo šta obratite se Hariju, bit će u opisu njegov broj telefona, ime njegove firme. Ako vam bilo šta treba, imate i video u kojem možete vidjeti kako radi i podatke i sve informacije što vam treba da biste ga kontaktirali. Hvala što podržavate naš kanal. Ako nas želite podržati još više, uvijek možete otići na cvaja.shop i podržati nas kroz kupovinu našeg mrča. I vidimo se u nastavku videa. Uživajte, aj bok! E sad, da krenemo od početka. Nalazimo se u mojoj ulici i to nam u biti zadaje najveći problem. A to je zato jer je to jako velik kamion, točnije troosovinac, i mi moramo s tim kamionom ući u moju ulicu koja je jako uska i malena. Nalazimo se trenutno na ovom raskrižju ovdje. Ovaj dio ovdje je dosta širok. Ovo radimo usred bijela dana iz razloga da ovdje nema parkiranih auta. Hari bi trebao na rikverc ovdje ući unutra i skroz otići na rikverc do mog dvorišta da bi mogli dignuti taj veliki stari kanistar za naftu i onda naravno svo ostalo smeće i željezo što se skupilo kroz dosta dugo vremena. Sljedeći problem koji imamo je naravno, pošto je to veliki kamion, pošto je to velika dizalica, pošto je uska ulica, imate naravno stupove od struje i od optike i od svega, kao što možete vidjeti. Dizalica da bi se otvorila, dizalica se mora otvoriti između struje i između ovog tu bora da bi mi digli ovaj kanistar. Ovaj kanistar nije toliko velik, nije opet ni toliko malen, a ima poprilično težine. Biće interesantno njega sad tu dignut, prebaciti i staviti na platformu, bez da naravno Hari ne zapne nigdje s dizalicom, zato jer je ovo ekstremno nisko. Znači ovo je stvarno smiješno nisko. A kabina od kamiona je, mislim, nije na ovoj visini, ali skoro. Biće zanimljivo i čeka nas jedan zanimljiv dan. Uživajte u ovom videu jer kao i svako dijete, svi smo se veselili biti dio ovako nečega dok smo bili klinci.
Pa di si, Hari? Ej, ovo je malo veće od RX-7. Malo, da. Malo. Ti fleksaš nad mojim kombijem. Tvoj kamion ima i svoj začev, si čovjek za skakanje. Bilo dobro je. A odmah čim sjediš u kamion se sjećaš ko malo dijete. Jo, predobro je. Za sve vozače automobila, ako idete prestizat onako nekom neprikladnom mjestu na glavnoj cesti koji ima samo 2 trake, uzmite u obzir da uvijek može s druge strane letiti kamion, gdje se vi možete samo onako podvući ko kamion, a kamion bude onako pakman, onako samo vas bla 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 bla, samo vas pojede. Tako da prije preticanja razmislite dobro. Sam to dobro rekao, a? Tako nekako. Samo ga pojedeš onako. Ja, kamioni su strava, ovo je pregušt. Ovo je, vidi ga. Trubni mu! Da. Predobro je, predobro je. Pa ej, svi su ko djeca htjeli biti u kamionu. Znači on nema veće sreće nego kad dijete sjedneš i staviš u kamion. Prvo, em što si visoko, znači viši si od svih drugih. Drugo, em što ti zapravo skužiš koliko on velik tek kad sjedneš u njega. Tek kad dođeš blizu njemu. Ti kad se voziš po cesti, ti uopće ne ideš za time da je on velik. Okej, prikolica je velika, ali ti ne ideš za time da je on velik. Čovječe, ti kad sjedneš u njega, ti skužiš, viga, šta? Kužiš, ovo je Peugeot Boxer. Znači sandučar mali. I to je inače kombi. Puno veća stvar nego auto. Izgleda ko Renault Twingo naspram tvog kamiona. Ja sam oduševljen, ne znam za vas, ali vi možete biti, pošto vidite mene, koliko sam ja oduševljen, logično. Šta je ovo, viga, Renault Twingo je? Kako fleksamo, ej. Ovo je jedno od najžih stvari u kamionu. Vidi kako malen ovako pored, vidi ga. Ej, jadan. Mi smo visoki. Trebao biš ti, Hari, koristiti ovaj kamion kod daily. Misliš? Pa da. Samo što ono imaš... Pa mislim daily ga koristim prosto. A dobro, istina. Samo što ono, imaš mali problem s potrošnjom, onako recimo s njim ideš do dućana, do kioska i tako ono, znaš. I možda mali problem sa parkingom. Ideš tamo gdje za dostavu, kužiš. Za dostavu u kiosk. Evo ga, još jedan kamion i bager. To je, stari moj, prava stvar, ej. Pozdravi ga, Bog. A nije nas vidio, ga pozdravljamo. Evo, Hari, dobra stvar je to što još uvijek nema auta ovdje parkiranih. To je dobro, a mi moramo tamo ući. To je gol. Vidi ga, vidi raketu, Halo, bit će zanimljivo namotat ovdje unutra, Hari. Definitivno zanimljivo. Ovo će biti interesantno, ali za sad ide. I to ide bez problema, bi ja rekao. Ej, motaj puni! Na milimetar, prejak. Od Golfa i od zida. Sad vidite zašto mi Hari prevozi auto, zato je čovjek majstor za volanom, pogotovo za ovako neke egzibicije i teške terete. S tim je zapravo danas valjda vozi jedan od najleških tereta ikada. One grane ga tamo malo zajebavaju. Nemo reći da ima malo prostora za manevrirati ovdje. Daj se malo naprijed pa se stavi više u sredinu. Koji si ti majstor, ej? Nema te država. Još nosiš najbolju majicu na svijetu, ej. To mi zaradi, tebi ga da ne naprgam svoje. I sad kreće akcija i priprema. Pa ti si to brže riješi nego što ljudi uparkiraju auto na rikverc, ej. Bre, jako mi je to što ti ovo nevjerojatno je najmanji teret ikada koji si stavio na ovaj kamion. Ako ga niste čuli, rekao je da ga je sramota ovo voziti.
Ali ironija je u tome što je nažalost taj tank poprilično težak i jedina varijanta da to riješimo brzo i efektivno je bila zapravo s njegovim kamionom. Ako bilo kome treba da opet ponovim za prevest bilo što realno, uključujući brodove, drilice, glisere i svašta nešto, obratite se Hariju jer čovjek odradi posao u roku od milisekunde savršeno. A, pa ti si otvorio i ovo, a? Bez veze, tako. Pa da. Pa ono šta, prevrne se kamion, ovo ono, znaš, content i te spike. Da. Onda dopeljemo još veći kamion da ono, ovaj kamion vrati, razumiješ? Kuj, ono prevrnemo isto, šta? Ajde. To je to. Sad smo na putu u sekundar, to je otpad blizu, da idemo sve to iskrcat. Ja se sad prebacujem u Smarta, definitivno će mi biti neobično sjest iz kamiona u Smarta, s obzirom da je Smart velik jednako kao ova kabina unutra, tako da zanimljiva činjenica. Vidimo se u Smartu. I evo nas u Smartu. Teška klaustrofobija se sad naći u Smartu nakon kamiona. Iskrcali jesmo, a sad će mi Hari dati jednu priliku oko koje bi mogao možda čak i požaliti. Ej! Daj, otvori ih! Aha! Jesi siguran da mi želiš ovo omogućiti? Ne, nego ajde požuri da ne poginemo dok čekaš. Dobro je. Možemo driftat sve? Ne može. Pusti ručnu. Ovo je ručna. Da. Vučeš prema gore. Jesam. Da pustiš. To je to. Sad stisneš gas. Gledaš napred. O, ja sam šofer pravi. Gledaj cestu. Gledam. Da se razumijemo, ovo se dešava sve u Meksiku, naravno se ovo odvija. Uvijek. Uvijek. Ovo je predobro, ja bi ovo za svaki dan vozio. Kakav vrh. Pogledajte, on šalta na 1200 okretaja. Ajme mi sad džir išao negdje. A? Imamo džir. Ne možeš džir, sad si dobio džir. U Meksiku smo čovječ, šta? Ko zna? Sad što je kako će ja majstoru parkira, sad ne smijem slediti u dvorište tuđe. Rikverc. Ovo, dole. Dole. I evo koliko je teško prepoznat koliko imaš tu prostora. Imaš tu retrovizor. A, bravo. Predobro je. Kako staviš u neutral, ili ga stavljaš u neutral? Aha. To je to. To je to. Možemo gasiti. To je to. Predobro je, ovo je vrh. Ja mi se sad išao voziti cijeli dan, ej. Kakav vrh, ej. Ali baš si gazda, ej. Baš si ono... Pakman na cesti je, samo gaziš auto, ono. Pa. Predobro. Di ga gas? Na ključ. Ne znam ja. Ovo možda ima neki ono naš. Sad znaš, ajde. Proces. Sad prodaj kombi, kupi kamion. Ej, majke mi je. Evo kombina prodaje, ljudi moji. I to je bilo to današnjeg videa, ljudi moji. Hari već sprema kamion za sljedeću turu, za sljedeći dan. A vi pišite u komentarima šta mislite o ovakvom kontentu i ovakvom videu. Ako vam se bude svidio, definitivno ćemo organizirati da ja nekad idem sa Harijem kad ima neki teški teret, veliki teret za prebaciti, pa da vam snimim kako to funkcionira. Jer je to još puno zanimljivije nego ovo što smo mi danas odradili. Puno izazovnije. Tako da ništa, hvala što podržavate kanal, lajkate, šerete, subscribeajte i vidimo se. Aj bok.